kelas 10-4. Selanjutnya kamunggahan pemilat jegek nomor undi 7 Pewaste Gusti Ayu Kadek Sri Purnami saking kelas 11 MIPA Ekonomi. Selanjutnya kamunggahan pemilat jegek nomor undi 6 Mewaste Made Raema Julika Putri saking kelas 11 IPS Bahasa. Kamunggahan pemilat jegek nomor undi 5 Mewaste Ide Ayu Komang Krisna Maharani Putri saking kelas 10-11. Selanjutnya kamunggahan pemilat sane Kamping Utang jegek nomor undi 4 Mewaste Putu Wanira Pranyani saking kelas 11 Bahasa Informatika.
Puniki kemugahan pemilat ka pertama bagus nomor undi 20 mewaste Ikadek Arta Wijaya saking kelas 10-12. Selanturnya nih, kemugahan pemilat bagus nomor undi 19 Muaste Nyoman Adi Wahyu Yogantara saking kelas 11 Hamipa Bahasa. Selanturnya nih, kemugahan pamilat bagus nomor undi 10 Muaste Kadek Wahyu Budi Chandra saking kelas 10-9. Selanturnya nih, kemugahan pamilat bagus nomor undi 9 Muaste Gede Pendeso Mas Dharma Yasu saking kelas 10-7. Selanturnya nih, kemugahan pamilat bagus nomor undi 2 Muaste Gede Mas Hari Suda saking kelas 11 MIPA Informatika. Selanturnya nih, kemugahan pamilat sane kaping untat bagus nomor undi 1 Muaste Bagus Gede Wahyu Suryawan saking kelas 10-1.
Selanturnya nih, jagi kuacian winner jegek bagus berbudaya. Jegek Berbudaya Forsma 2025, nomor undi 5, saking kelas 10-11. Bagus Berbudaya Forsma 2025, nomor undi kalih saking kelas 11M. Selanjutnya nih, jagi kuacian winner jegek bagus berbakat. Jegek Berbakat Forsma 2025, nomor undi 6, saking kelas 11E. Bagus Berbakat Forsma 2025, nomor undi Dase saking kelas 10-9. Selanturnya nih, jagi kuacian winner jegek bagus inteligensia. Jegek Inteligensia Forsma 2025, nomor undi 4, saking kelas 11C. Bagus Inteligensia Forsma 2025, nomor undi Duang Dase saking kelas 10-12. Majeng ring Ibu Wakase Kesiswaan SMA Negeri 4 Singaraja, keabih oleh Manggala Prawatake, miwah jegek bagus buleleng, titiang nunas, mangde nyukseraham pramana patra, utawi hadiah, jegek bagus inteligensia, jegek bagus berbudaya, miwah jegek bagus berbakat.
Sane mangkin ngelantur sesi foto. Majang ring Ibu Wakase kesiswaan SMA Negeri 4 Singaraja Manggala Prawartake Biwah Jegek Bagus Buleleng Lan para Jayanti Mangda Presiden Mewali Ring Genah Soang-soang. Selantornyane inggih punika kamunggahan catwalk saking 3 besar Jegek Bagus Forsma 2025. Majeng ring 3 besar Jegek Bagus Forsma 2025 inggih Durusan.
Selanturnya nih, Jagi Kewacen runner up 2 Jegek Bagus Forsma 2025. Runner up 2 Jegek Forsma 2025 nomor undi Siongolas saking kelas 11H. Runner up 2 Bagus Forsma 2025 nomor undi Sia saking kelas 10-7. Selanturnya nih, Jagi Kewacen winner Jegek Bagus Forsma 2025. Winner Jegek Forsma 2025 nomor undi 16 saking kelas 10-4. Winner Bagus Forsma 2025 nomor undi Siongolas saking kelas 11H. Majeng ring Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja keabeh oleh Mangala Prawartaka Miwah Jegek Bagus Buleleng Titiang Nunas Mangde Nyuk Serahang Pramana Patra utawi hadiah Jegek Bagus Forsma. Majeng ring winner Jegek Bagus Forsma 2025 runner up 1 Jegek Bagus Forsma Miwah runner up 2 Jegek Bagus Forsma.
Majeng ring Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja, Manggala Prawartaka, Miwah Jegek Bagus Buleleng, lan para Jegek Bagus Forsma, Mangde Presiden Moali, ring genah soang-soang. Selanturnya nih, inggih punika catwalk saking Jegek Bagus Forsma 2025. Majeng ring Jegek Bagus Forsma 2025. Inggih, Durusan. Inggih, idedane sareng sami sanidaha tuang yang titiang. Wantah kadi asa punika, parikrama bulan basa Bali kaping pitu, warsa duang tali selai kalaksanayang. Suksemedahat aturan titiang, antu uratian idedane sareng sami. Taler nenten lali, titiang, nunas gengrenes sinampura, manawita wenten kekirangan titiang, rikala ngeter acara puniki. Maka wasananing atur puputang titiang antuk parame santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.